ovim videom započinjemo serijal o NumPy-u. Što je NumPy? NumPy je Python biblioteka koja se koristi za rad s nizovima. Također ima funkcije za rad u domeni linearne algebre, Fourierove transformacije i matrica. NumPy je 2005. godine kreirao Travis Oliphant. To je projekt otvorenog koda i može se slobodno koristiti. NumPy je skraćenica za Numerical Python. Zašto je brz? NumPy je Python biblioteka i djelomično je napisana u Pythonu, ali većina dijelova koji zahtijevaju brzo računanje napisana je u C-u ili C++. Pomoću vektorizacije dobivamo odsutnost bilo kakve eksplicitne petlje indeksiranja u kodu. Te se stvari odvijaju, naravno, samo iza kulisa, u optimiziranom, unaprijed kompiliranom C kodu. Vektorizacija je tehnika implementacije nizova bez upotrebe petlji. Koriste se funkcije i to pomaže u učinkovitom smanjenju vremena izvođenja i izvršavanja koda. Instalacija. Što vam je potrebno za instalaciju NumPy-a za Windowse? Python, pip ili Conda, ovisno o želji korisnika. Pip ili Package Installer za Python je preporučeni sustav za upravljanje paketima. Napisan je u Pythonu i koristi se za instalaciju i upravljanje softverskim paketima. Conda je paket otvorenog koda i sustav za upravljanje okruženjem koji radi na Windowsu, macOS-u i Linuxu. Conda može brzo instalirati, pokrenuti i ažurirati pakete i poveznice. Instalacija NumPy-a za Windowse. Za Conda korisnike. Ako želimo da se instalacija obavi putem Conde, možemo koristiti ovu naredbu. Najbolja praksa za instalaciju bi bila da koristimo okruženje za instalaciju umjesto osnovno okruženje. To činimo koristeći naredbu, a zatim napomena. Ako je vaša preferirana metoda instalacije Conda Forge, koristite sljedeću naredbu. Conda Forge je nastao radom zajednice i nudi Conda pakete za širok raspon softvera. I za kraj, za korisnike pipa, korisnici koji više vole koristiti pip mogu koristiti ovu naredbu za instalaciju NumPy-a. Hvala što ste gledali ovaj video. U sljedećem obrađujemo teme: kako importati NumPy, razlika između Python liste i NumPy niza i što je to niz.